Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Executive Committee jong ka Khadc Hills Autonomous District Council heni ka sngi hayang dorbar ka Wanrah ka Mang Tyngka ka balai pu handru Klur khandai la phra hajar praspa lai pho Tyngka ya ka ni ka jing Mang Tyngka na ka Bynta lai Bnai jong snam arjar pu handru arjar pu nyo kadena du ka shitaring ya yong arjar pu handru hadu lai pho tarik jilio arjar pu handru bala Wanrah du executive member ka finance uba sei borlang warba Hagani ka Mang Tyngka jing penut ke balai Bnai lamang nak Bynta kita nak terekam jong ka council haga general administration department ke belong khandai Klur khat saulak sanpoi hajar handu spa Tyngka ke law department khat pralak sanpoi hajar khandai spa pho Tyngka ke revenue budget and finance department Klur nyo pu handu lak handu pu sau hajar lai spa handu pho Tyngka ke forest department Klur pra pu saulak sapoi hajar praspa handu pho Tyngka ka administration of justice and judicial department Klur prapholak sapoi hajar praspa san pho Tyngka legislative department Klur life handulak lai bukhnai hajar shispa san pho Tyngka haga education department saulak khatwe hajar san spa pho Tyngka haga civil work and development department khat handu Klur pu saulak khandai pu sau hajar nyo spa Tyngka but enforcement scheme for protection of tribal land and interest department Klur san bukhnai lak prapu hajar praspa nyo pho Tyngka habashim kulumlang halor kini jing Mang pisa penut hapo kini ki live nai kalong hakba siu tu lob bigitu khat jong council ki officer ki nong bishar ki nong trei hakitna trei kam ba per kin thubru ki nong trei ki bla shong tha jong council bad kin thublang yi ki jing penut nak Bynta ki kam penroi nalor ki wei pat ki jinan kam ki ba council ka deban penut Syukur budan buram nengkong yang asung Bnai ke jing kublai ke kerpang nak Bynta jong pi badi borok ki para dekot jong ni ke yeng budan buram ke bangi olat yang sahisian ban ya syong ha ke yeng nak Bynta ban ya tai ya ke bubun ki mat ki curang ke biadai bat ke jing penyai ya ki tam ki jam lengba ke yeng ke budan buram shua bangan bu akhmat jong ke yeng borok away him sahisian ban ai kulai kerpang na ka Bynta kani ka por ka bakordor chung ilang barok syungknor bodan buram haswa pangan bu akhmat chung ka yeng ya ka jing Mang Tyngka ka balai Bnai bu on account kalong ka basyong nia bat ka badai bangareng kat bat ki khot chung ka executive committee Bnai lengkong nang syap ya ka khublai ka khop ep bat kumchu ru ya barok ki khot chung kani ka yeng bodan buram Hagani ke jingi kenduk lang ke Benengkong jung ni usnam arajar arpun riau. Syungknor bodan buram kumbakalong menta ke executive committee kampat la ban Wanrah syaka ying Mang Tyngka ke bapura jung ni usnam arajar arpun riau arajar arpun nyau. Namar kumbang yetip lang barok bagi jingmi resep barok ke bangiyo ke banakaliang ke yok akot ke council ondang hap penlum lang bat kumjuru ya ke jing penlot expenditure jung usnem arajar arpusan arpun riau ondang la banyo jing khain tat hadu ke tayu ke bakhadu jung Bnai leber arajar arpun riau namar kata kenang ban beteng ya ke jing terekam jung ke council yang mentahi ke executive committee ke lapan kre ya ke jing Mang Tyngka vote on account ke balai Bnai ke ban sedang nadu shitrik Bnai yong arajar arpun riau Hadu lai pho terik Bnai jeliau arajar arpun riau. Ya ka Mang Tyngka lene ka budget ka bapura jung snam arajar arpun riau arajar arpun nyau. On sawanra hakasin syong dorbar ka ban sawan. Syong kuno na kani jing Mang penlut ka balai Bnai ka Mang Tyngka na ka Bynta barok kitna treikam jung ka council ka long kumni. Kebenengkong kekran number 1 kepada General Administration Department kalong khandai Klur khat saulak sanpoi jan reuspa kabar kran number 2 jong ka Law Department kalong khat pralak sanpoi jar khandai spa arpau kabalai kran number 3 jong ka Revenue Budget but Finance Department kalong Klur nyau kun reulak reusau jar lai spa reupau Kabasau kran number 4 kabarai jong Forest Department kalong Klur prapu saulak sapoi jar praspa reupau kabasan
grant number 5 kabaydai chungka Administration of Justice and Judicial Department kalong Klur prapulak sauklai jar praspa sanpau kaban riu grant number 6 chungka Legislative Department kalong Klur lai pun riulak lai punai jar shispa sanpau kabanyau grant number 7 kabadai chungka Education Department kalong saulak Khadc jar sanspa arpau kabapra grant number 8 kabedep the Civil Work and Development Department kalong khan rio Klur arp saulak khnai sawajar nyuspa kabakhandai ka grant number 9 kabaydai chungka Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Forest and Interest Department kalong Klur san khnailat prapu arajar praspa nyupau pada bakhen ya total baro chungkane ka Mang Tyngka na ka Bynta lai Bnai kalong lai pun reu Klur khandai lak praplaya jar praspa lai phau habashim kelumlang halor kani ka Mang Tyngka ka Mang pisa penlot hapok kini kilai Bnai kalong ha ka basiu tulap ye ki dekat chungka council ki officer ki nong bishar kinong tray kitna tray kam per kentup ru ya kinong tray kibala song thach chung ka council bat ka kentup lang ya ke jing penlot na ka Bynta ki kam penroy nolor kiwi pat ki jing don kam ki ba ka council ka dei ban penlot syungkrar badan buram shua bangan pengkot no ya ka jing kren chunga nakarpani ka buram bas pun chong phi ba phin subha ban bu ya kane ka budget board on account budget na ka Bynta lai Bnai hakmat ka yeng bahkan subha ban mencur ya ka Mang pisa penlot na ka Bynta ka jingbet jingbiang ha ka bapnya ya ki kam chung ka council sa shisien pan ngai khublai phi shong knor badan buram ba dia bro ki khot chong kane ka yeng khublai shibot